بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ديني سؤال جواب جملين على برنامج إمها بدون ترينا مرحبا دنوان. ديني سؤال جواب من برنامج من رمضان ما هو جهام كومد وهاكس Ministry of Islamic Affairs ونجنستي برنامج. هذا ألوم من برنامج بينما كي تيبه فلونج هيبولغو فده ديني أكيد سؤال توجه جواب جنستينو. enko algomenge program battan ko fami tiebe fonna algomenge program ga baari wadagen wena gota suwalu fonu wena gota adi gulagen algomen na suwalu kure wena gota haten no den hataren ashen ekem number tiebe flon suwalu ekam gonnam suwal liuwa fa sms kure wima irada kure wiam algomen na suwal ta libemun da minbarakun tiebe flon ge suwal ta ka jawab demu gendana mi geturun ham tiebe flon algomen na guluwa algomen na kedo baari wadagen debba dini ilmore na wahaka dakkala kame saaf kollam benu fulwa kam gwanninam tiebe flon nanjesse umafawge sms kurawani irat kure algomen hama gula tiebe flon e fursatu es arwana ade adese faralo number dannawala nan haten no den hataren ashen eke mi number tiebe flon sms kurawan ade algomen naki kama hindoste ke sefada miyade shama dini ilmore bar wada gen debba tiebe flon swal ta ka jawab de umattaka algomen naki miyade bar wada gen debwani ashe ahmad samir bin ibrahim adi ashe azmat jami telefones program marhaban ashe algomen ham mi denne fadan algomen ham belun teringe swal takan ham mi jawab denne algon den irat kure ham vihas kina swal ekkoge ham belun teringe swal taka jawab keneste to balani ata shafaratum swal kamyoti mudal zakat deveto ehen gaume ka diriole far faqir muslimun bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd mi mudal zakat toge mi hagwarin kitu qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala bayan quran surat tawbah mi abbawatige bayge wahaka bayan qurafa den ane diswaluga mi swal kurani ehen gawmegge bayka deidane to mi figuhil mor midalwani mi emiha gori gawmuge ahulwarin hajat terikon ekkam gawanama emiha gori gawmaka e zakat dekkon ei emi awlakum bodugot enwas e gawmuga ahulwarin nabure ehen gawmegge ahulwarin ekamuga hajat terikon bodukamuga vecchiya emihunge faqir halat emihunge haja me iturukamuga wana me fada halatek gahama ehen gawmaka e zakat dikkamuga nemes e zakat sahwegen daane shartaki e zakat beheven jeheni qur'an ga bayan kurafa zakatu ga beheni weringe abbaage tereka shedeme swalaki jamaatu ga namaz kurayir amin kiyun onnani adu barukonto noni madunto bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ada denti swalo yegen kuragotu ka den jahuriya namawtoga wahaka da wani reganduge adu haruko kiwe namawtoga ada adu haruko kiwe namawtoga imam mihaves hama amin mamumon adu iwar kiyani de mamumon ves sirru nu adu falwa fada gotegga kiyani namas ede medu membareke eba ifata namas ma imama ama mamumon adu iwar membara amin kiyani de mamumon ves sirru wafada gotaka medu membareke amin kiyani reganduge namawtoga shedame swalaki hukuru duhu menduru namadu bangi gowmayeko hukuru wagutu we zamanusere kuramun anna kamaka wati baragadi 35 ka hukuru namad jamaat ata gotu nuata namad jamaat wage me gota kuramun anna tiwe ekan nuane to e biduaka me furtana biduaya ki kobato ei war muhim kam biduaya ka kam me wani kine bimato me rane bidoe ki alukamge terega himene e alukamek shari'atuga bayan kurba fawa gota khilafa e diinuga dalilen neti e dalilaka khilafa e kurwe goten ei dharmaya sawabu iturwana kamek gotuga wata allah subhanahu wa ta'ala itura kuttam baane kama belewegen e gota kure kam wajjam ei bidoe ki awon medan en furtu algo misaka hukuru masale balala fiyam suwalaki hukur namadu wagute obe kandelif hukur namadu wagute ki mendur namadu feshingus asur namadu hamenge hukur namadu ge shar'i wagute mane ki wagutere hukur kurwejam hukur egzatu gati sahawan den bay ilmurin gatu hukur kurwe hukur mendur namadu kuriges hukur namadu kurwe kamuge bohori saha riwayat waridungas dem argumen balam me jehni
මෙහර මෙන්දුර හුකුර නමාද වගුතුකම ගන්නු හිමනේ වගුතෙක් ඒ හුකුර නමාද වගුතුකම බලාගෙන කුරාකම වෙජ්ජාම එරුන් නමාද සහයනවා අදි හුකුර නමාද වගුතුකම ගන්න වගුතෙක් ඒ වගුතෙක් ගකුරුන් ඒ මෑක්කම එක්කම වකි වගුතෙක් තිරෙන් ખાસ කර වකි වගුතෙක් කුරුන් ඒ සවාබෝ ගොතුන් ඉතුරු වෙගෙන් දාන මෑක්කම එක්කම දෙකේ කොඤ්ඤාස් ඒ දලීල් නැතියම් එවාන බෙදෝ එක දෙන් හුකුරග මස්සලේ අලගොල මිතා නසරින් ගාලාරුගා මේ බාරගඩි 35 ඒ හුකුර නමාදුගේ වගුතුගේ තෙරේග හිමනේ වගුතෙත්තෝ නුවත නුන්තෝ මේ සුවාලක් මානක ශරියාතුගා මේ හුකුරු කුරුම බාරිදුන් ඇස්සවා හුකුරු වගුතුගේ තෙරේගාතෝ බාරගඩි 35 හිමෙනනි ඒ බේරුගාතෝ ඒගොත බලාෆියම අවමන ෆෙනේ බාරගඩි 35 දිව රාජ්‍යගේ හුකුරු මාන මෙන්දුර්මාදු වගුතු මේ අවස්සම ලස්සම මිහින් දා හුරිහා zamanek ගස් බාරගඩි 35 රාජ්‍යගේ හුකුරු වගුතු මෙන්දුර්මාදු වගුතු කොනුවේ නට්ටා එබ සිරෙග්ගේ එහිම ගඩින් බලාෆියම් ඒ එක්ගඩි කොම්බ දෝක සෙකුර වෙනි එක වගුතුම් බලාෆියම් ඒ එව්වගුතෙන්නෝ එක් මානේ කි මිසාලක මේ 11 ගඩි 50 ෆෙග්ග මෙන්දුරුවා දෝහෙග්ගේ ජම් හුකුරු කුර වෙනි මෙන්දුරුවගුතු ආතා බෑගඩේ ෆොන් 12 ගඩි ෆනරාග මෙන්දුරුවගුතු වඤ්ඤා හුකුරුවගුතු හුකුර්නමාද කුර වෙනි මෙන්දුරුවගුතු ආතා මේ ෆනර මිනිට් නොද 20 මිනිට් ෆොන් ಬಾರಗಡಿ ಬ್ಯಾಗ ಮೆಂದುರ್ ವಾಕಂ ವೆಜ್ಜ ಮೆಂದುರ್ ಹುಕುರ್ನವಾದ ಕುರೇನಿ ಮೆಂದುರ್ ಹೋಗುತು ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಫಹಂ ಏಮ ಏಕಿ ದೋಸ್ತರುಗ ಏಕಿ ವರ ಅಸ್ತು ಗನೆ ವಗುತ ಬಲಾಫಿಯ ಕುರೇನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಕು ಎ ವಗುತೆಗೆನು ಕುರೇನಿ ಏಕಿ ದು ಏಕಿ ವಗುತು ಕುರೇನಿ ಏಕಮ ಗಾಡಿಂ ಬಲಾಫಿಯ ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಕು ಎ ಗಾಡಿಯೆಂ ಏ ದೆನ್ ಏಮ ಮಿ ಬಿದು ಆಗೆ ಶರঈ ತಸವ್ವುರ ಅಲ್ಗುಮ ನಜರ್ ಹಿಂಗ ಅಫಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎ ಬಾ ಮಿ ವಕಿ ವಗುತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯಕುಂ ವಕಿ ವಗುತೆಕ್ ಕಂಡಾಳಾಗೆನ್ e kora e gadiya ki namadu wagu terege himene gadiya ekkum goifa e gadiya khassa kurumuge me makkamuge watta faaliye nune sharri gotun e gadiya khassa kurun dihekamuge watta faaliye awum teren ekkum vejjam e kala wistume e kala khiyaren ekkum vejjam ek mane ki efada halete ge sida kanadigen bidoyeke ehen dennu wene sharri maanennen hagiyetu شادم سوال دين تانكول ديوكم عبارة من تعالوا نام إكوتا دنوادا أنا تشاء سوال مي وفندوس فاه كورمكي رانغولو كم نونكم أدي إدوه هو كيكو فلا أولم بس رانغولو نونكم كم إنجي إكي إلمورين فاه كوفاوي أدي إكان غابولس كوران نامس كودا كوجّك نوني جيغا أخذو بيرين جاتون كوران رانغولو كم نونكم بونو أيرو أي كون سببكا هورتو فاه كنوكورام في مي وفدا سوالين أدي وفندوس وتم فاها كورا كامك لبيدان جلّمكي كوباتو أدي وفندوس فاها كورون أسفاوني كون غوتكونتو صاف كل ده فانمتو أده مهم سؤال ده مهم سؤال كم إذا نواني ده على من جتريجا استكانت مي فتوري آمو ده بين عائل بين مي هنن كمجا وندو غوتك بس أده هيدت كانتك بس دماغ كمك واتي أي عائلة كم عائلة كي هتانوس عائلة كانوا ما كوجا دنتانوس كم هن عائلة تكون كانت ور بودو كورمان دار එහෙන් හින් ආයලත කුදින්නම් එකමුග සාබම වර මේ නෆ්සානි ගොතුන්න දෙමි සමන ගාමක බෙනු කරේ ලෆ්සෙන් නෆ්සානි ගොතුන් ගෙල්ලු බාවාක් එමෙ ගොතුන් නෆ්සානි ගොතුන් මෙස් ගෙල්ලොන්ත කැප් කරමතුවේ හැම හැම එකමුග සාබම එකුදින්ක මෑම් ෆෑන් නවස එකමුග හම ඉතර හිද්දති කන්තතක තහමල් කරම සෙබෙජේ දැන් මේ අල්ගුණ එන්තරෙන් බයකම වහන තික කමුග ඇවියස් හගීගතෙන් මේ ගොත ආයලත උතරේ එක කුදින්ගේ මෙකමුග හිතාම අදී බයිබලෙන් වරින් වෙස් මේ කමුග ප්‍රශාතකන් අවුන් උඳ ගොතකන් හිද්දති කන්තක දිමාවුන් වමුන්දා කන්තකෙන් දැන් මෙකමුග අස්තන් අල්ගුණ බදාර අල්ගුණ මෙන්ගේ දීනෝග අල්ගුණ මෙන්ගේ ඉස්ලාමී සකාෆතෙන් නෝ මේකි කුදින්ගේ උෆන්දෝස් ෆාහ කුරුන් ඒ අල්ගුණ මෙන්න වශක්කෙන් නැති බණ විදානක අල්ගුණ මෙන්ගේ සකාෆත කුතරේ අල්ගුණ මෙන්ගේ දීනෝග තරේ හිමිනිගෙන් දා කමෙන් නෝනේ ඒකි එහෙම බීම දැන් අන්නානේ කොම්මස් එහෙන් දිමාල කොන්ත අන්නානේ එහෙම් බයගේ ආදකාදෙන් එහෙම් බයගේ සකාෆත එහෙම් බයගේ කල්චර් අලුගුණ මෙන්ගේ තෙරියක් ගෙනස්කින් අලුගුණ මෙන් ඒති ෆෙන්දි හද්දා බොඩකෝ අලුගුණ මෙන්ගේ එච්චේ කොතු ගේති බලාගන්න හිසාබ බලාගන්නේ හොයන් හිසාබ ගාගන්නක දේෆ මෙවනේ එහෙම් බයගේ ගොත්තක අමල කරුංග තෙරියක මිකන්තත වෙගෙන් දානේ බයගේ ගොත්තන් ඒ රියවති ගොතෙක් කමග දෙකිගෙන් අද එකමග මච්ච කොදින් තරුබියත් කරවේගෙන් මෙදනි එහෙම් මේ අලුගුණ මෙන් එපද කන්ත කොඳුරෙලි වාංජන කන්තත අලුගුණ මෙන් එවජි අලුගුණ මෙන් කොදින විස්නා දැන් අලුගුණ මෙන්ගේ දීනකේ මතිවරි මා දීනක ෆුරිහම සිෆතක රීත ගොත්තක අදි ආයලේ ගුණන්තක ඉජ්තිමායි ගුණන්තක මේ ගුණන්ත ගායම් කරවන හුරිහා අසාස්තක බස් මේ දීන ගොරිකම එහෙම් බයගේ ෆද ආදකාතක හරමෙන් එතරේ ගෙනස්කෙන් වාන මොලේ නොත ලිබෙන රීත නමස් ඔතියකේ නොකම
hameyako mekam oso mi anna noti milibemon daggellon ayla tawga teregas kudin navs mikanta salgon me uje kudin vis nade den hameyako ga kodakudin misalaka fassaro haharo kudin ekudin me wahakatta ma kiya dinekkama ekudin ma bodu visna men visnena ekudin fennane ehen kudin ekudin class kudin nota ayla ehen kudin party baawunda tan adi enen kanta nukura veta nota man fa nen kodde tan ekuje fenegen dane ekamo ka ekuje algon men ekanta visna adi nudewnu kam ga vies ekujja vesekam hitam nulbe fada gotakan algon men kom mes kala kanta teke ege badluga kom hen ehem bay aadaka dege wa hakenu men nas ekujja hitam werkam derekam nulbe fada gotaka kom mes kala kanta teke ekujja dos mashghul kollagen ufa wa fada gotaka Islamic gono tere algon men kore vidana kanta horedan ekamo ekujja ekar kurma gotun ekamo ekujja libidana hitam ekon salam koduna gotun ehem mi algon men mikantoga visnalan je muhim kanta tek hameyakuga den ti mawdu golon hurisu wahakeka wati mitaha kodo wahake sama kuri mention kollaf dani dadi fahakun den rajya saba ole ama hilesa mase kodde ekeki jamiyatan ama eki kanta toga hitirikam for kodde mefada hitirikam ka jamiya kan edi fawati ve jamiya faratun ailaga hala hwal baladaman eddo ko ziyara korma ge wadwe goten novi enge miodo tan kol busy do heke miodo migega party ngotiye kudinge party ngawegen mehna wadwe goten noy maale gotum warad dati kame wegen ekamuge hitere kame kan edigen ekamuga hitere kan for kudino gotum me hortama ayla kanta tan hal bala olympiyada gotum me diegos ge wadwe gannovi gega mon party baba mihi algon tere kanta hori algon men nfm waros mikanta takurman algon men bar fore buhure mi hakikatu salgon menge visnuma fikurabes hama gennanje yo badlotake na shade me suwalaki namad safa dair safu evvar kuran emme rangal gotaki fatilage ingili korinto noni funna bunto saf kor kodde wafananto kobato emme rangal gotaki mi namadu saftoga mi evvar wanjeni mihun na evvar wanjeni konda kondo evvar wanjeni konda kondo evvar wani tambikatta tambikashi සීඩා වෙගේ එකෙක්ගේ තඹි කට්ට අනෙකගේ තඹි කරි සීඩා වීම මීහුන්ගේ මේ කුරියජ්ජුම ෆහජ්ජුම මීහුන් සීඩාවාන එහෙම ඒගොත සීඩාවානි ෆුන්නෑබ සීඩා කොගේ ඒගොත සීඩාවානි මේ බොඩෝ ඇඟිලි කොළ සීඩා කොගෙන්න බොඩෝ ඇඟිලි කොළ සෆ් සීඩා කුරාකම වෙජ්ජා මෙක ෆෑතිර කුරුමිහ තංකොල කුරී ගුන්නාන ෆෑතිර දිගුමිහ තංකොල ෆාත ෆෑබා ෆුන්නාන එහෙම සෆු තෙදු කුරුමුග එම්ම රංගලොගොත කි ෆුන්නෑබුන් සෆ් තෙදු කුරුම් එරුම් සෆ්ත මීහුන් තෙදත් තිබේනස් shadame suwalaki namadum beeruga misalaka safuga inda kiyawmun dairu sajidage ayaten atuvejjiyam kihinetto hadan me namadum beeruga kurwan kiyawum misalaka safuga hen inda sajidage ayaten atuvejji kamuga wanninama den kihinetto hadan tibne miskete shindenge me tanota namadu kiyawmun dani namadum beeruga mige ingotun namadum beeruga misalaka safuga inde kiyawmun dairu sajidage ayaten atuvejjiya kihinetto hadani anda himene mega degotaka veshe wahagada misaka kiyawmun daadu ahan jamaatum beeruge mihege amal qur'an gotte besadi wakin hama kiyawan mihege sab amal kanasa rangal de ekama kete halatake bade halatake jamaatu ga namaz koromanda heda jahriya namazegga imama sajida me walek atwejikam goni nama imama yakuga sajida korum mamum en halat anin halatake ekane guruwan kiyawan miha sajida walen awmu sajida korum den anin halatake ena kiyawane kinu namas ena mine mihege kiyawon adowahan inkama goni nam ene wes ham oikkamen ei kiyewe miha sajida jaha henduka sajida jehon wade adiana sajida nujihikam ga wes adowan hem miya hisama ngawon hama sajida jehon e dienu gam oikkamen ha shade me suwalaki demafiriya ko wari koff ere edemihun eddan koffenama dini gotun kavene rujuwa wanato awne me ashadmatuge jawabadi parage befla saaf novedane tema tanwa mi suwalustu musar kolun arapati mere namadum beruga qur'an kiyo inda sajida ge ayate sajida wala kiwi jiyam e halatu ge nam allah akbar kiyam sajida da to sajida ga amko namadu ga sajida ga mi kiya tasbih am kiwa tedwa takbir kiyo den ane mi salam de ka nujehne tila sajida jahafe es sajida jahan
den hama yakoga kuriga fetto gunna ne kala haram banna wa ke aichis haram banna kas no jen hama ekani sajida ayatek e sajida ge ayatuge nimenden qur'an faha jafun ne hisab sajida janje hisab ko e faha janje hisab ay kiwa fama allah akbar kiya sajida ei sajida koragot den e salam dir men haram bannu men ekale beskame kora kanu je den ane ti vidalu suwalu rujuag masayadot kya ruju ko mi warige tereng mihimene debatek wari ei rajai wariya bain wari rajai wariya ki mi kavenjegga emihega miha kore kofawa mihaku furtama kura wariya devana kura wari devaniya kura wari ei rajai wari tim wari kofiyam bain wari kawan rajai wariya me kiyani iddag muddatuge terega firimihaya kaven rojo kurumuge bar lifawa ituru aguda kanula maneki wali verin noniyam hekiveri geniskin alum balum kavenjen nukok me iddag muddatuge terega firimiha kaven rojo kurumuge bar sharai gotun emme furtam agudu terega himenifa onna bandek gotun himenifawa sharte gotun himene kamen ei furtam wariya devana wariga kaven rojo kurwen iddag muddatuge terega de kaven rojo kurweni kinetto baybekan ngatu hamekin sorihe ko bahun kaven rojo kurwen adeg macce hekki kurum bes chene anabe bekan dekoda no kaven rujo wanakama eddan kurikam ga ines jimi rujo age muddatu ge terege eddan kuris den ane miga ekki befulunge khiyal tebur tafa den awon men boda beli belun awona boda bisneni eddan kurakam ga wajjiyam ei kaven rujo kurum ge niyatuga eddan ko fikum ga wana kaven firimiha ge niya kaven rojo kurum netuge eddan ko fikam gawanam kaven rojo waane ennuniyamu ena mi eddan kurumwani kaven rojo koffa nuni kurumuge beenumuga ngata den mi gam awon bikaha masilege war bodama iltimas kurang algon men terega kaven mi kurumeni shari court toga e court takun kaveni ge kankam badahatta hekiwerinna kaveni ge mi wali werinna me huri hachi beheti court toga e maulumat rakka kure fehuri Islamic shariatuge maqasita utere nasli himaya kurma eta baar haggutege himaya ko rakkatir koddinu mattaka astu me huri hakme shari court takun daratu me badahattani embima den egota daratu ekam badahattam danikon amille misaka wari koffa anekka amille kava rojo koffa migota diyawawatge dawlatuge belehattum godarum me ba ekkoge be nette waragina fara den emmennaki me ekala kava rojo koffas bayem mehun bana huti bana rojo nukurme ngedo den barak bay fara be dimave wari koffa wari be sabit kure koto sabit koffa den as gege me rojo kurani rojo ko gomme sheha gulalun sheha vidalan misaka rojo kurene dekam koto gede me wari fa meti den anen he shawri goto rojo fa meti bane baya rojo ko wane qur'anu ges eboy fir hemme ange haggo ebe ko rojo kurmu abuulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ekabalunge firin ekamalun kaama rojo kurun haggu kom bode men islaha ede ekam gwan eme kaama rojo wan shawri goto saha wane kaven de ekam midenne wi ekal koto ga minnani warifa den anghem meha misaka berum tumanna nolene timanna kaawani rojoy nuwane kom seha kom rojoy nuwane den ena midene mihe kainna iddama wima jam kotun ena eba dewa e mihe kanek e kotu ga miharo ena wendi warifa idde samaifa rojo kuri wahake ki bhar anghem meha bewunu rojo ule karen ena akko den firhem meha rojo kuri wahake ena dakkagen rojo kotu ga bol nukkure mihar mono usul mara janen rangalo usul e kommasife ga adi gega rojo kuri se kota sabit koddegen eti bala ganna goton otun e waram muhimmukame deko midenne awun fahaga me kolli wari ya kaawani kankan rojuwa kankan dawlatu kama behe muassasa family court aili court ge belumuge dashunne ekanka hingamwani wariye puron kam gainus adi kaa rojo puron kam gainus e kaawani me certificate document di echi hunnen jehene e madama angem me haggen godan court daruga ena mihe gambennu dariya kantaka daruga dariya ge nasabenne ehma e haggu hodan court dendies dawlatun koddena kamen nonna e ena amille gewani ekamugu teriya me wadegem fa den mismihunga amanat terikama taqwarikama deemberikam firihim mihaga sanghim mihaga se wafatirikama onna mujtamek mapad masse ekano darekam algoda meoleni indegen hunna aluga firihim me khardan ko gendengadi mikar masse jehun me kine bane eme waram muhimmukame astuga anghe befulum firihim befulum sama warabboda samaluan jekome kavenya anna ebbes kahara kame eka hingen jehni rojoka mugave se su kotuge
bedettum dashum eyira galawati den me suwale samatan kol digo ko suwale awan darnawa danen me Ramadhaan mahuge fahudi hegga wes bay miskitoga tarawis namata fahuga wes vituri kure suwalaki ere damanama dode ehem miskitege jamaatuga damanama du kuran gastu kura miha am molu vituri kongotetto midennevi imama eku tarawis ko vituri kuri mihaka re alukamuge darumai sawabu libenekam oven nonto komme gote vies deviturien no kurevene nonto migotu rangaluwani tarawis namadu ekani imamaki koffa dam namaduga vituri kurunto midgotun re alukamuge sababu libeni kongotakunto den algon menge mujtama balakam goni namad male mujtama belikam gaves hasaka fahudi haga tidannawa hen tarawis kore adi dam namadu se kore hamaya koga dam namadu ukuramis ke tawgas tarawih koga vituri kuratan ba ade ema hamaya koga errega de viturius nove ema jikawani nem de kanta qurani ki hinat suwalake den tiswal muhimmage medani tarawih kas baari wefa adi damna madu kas baari wa farataka tiswal muhimmage ndani ama kene iraqol korwe tarawih namadu ga baari fa den damna madu ga baari nuami haka ma muhim suwala kanwan eyena tarawih nimmo po vituri kogen diama enen ere mama ko namadu kureyfe wani names damna madu kurma gasto kurami ha ena iraqol korwe namaduga vituri nuafada gotakan ena namadu qurani ebe gota korwe na gotakan gotakan onnane egotaki tarawis koffa den imama vituri gotindo ko korakamo wani ega sam baari wani baari fa imama salan dinumun adi erra ko furiyam kollani ero vituri kurikam gennowan vituri mikene onahir kollon onahir adada kon namadu nimalo mikene vituri kurume eme ere ena vituri kurikam gen adinuwana eme ena ere hama damwaros hama damnamadu koffa nimmalam hama vituri kurima ekangati hama jihifa shedame suwalaki fajr soidi galikam faalamu kurin hailu gele hama ekkon saafwe haruka niyeggane rodiyan huri ekam aamukon saafwa waravur kurin saafwima hendunu helafai sita shakku wannani adi nunime ekam hama yaginun ekkon saafwe nimifa hurima rodiyan huri ehadatuga mifada shakken hitan irukolaka gayas mi rode gelle neto e roda rode ekka beleve neto me roda shahan ebis musde roda di me nuan ei be shakka ki waswa ki wargira mi hungita warnech den ehen hita warna kommech ekak kanka batilwan vejjiya mi hunna duniye gole mara datikama kaban adi bay befulunna ki war boda mi baatu kantattorega visna waswa hotere war boda mi wadegen dabai ehem bima e rodage bes massen irat korino onnan ena haydugun tahir wejje fajilum kuriga ena niyeggem fajilum kuriga ena huri ena rodu wajibu halategga den efoga ena hayduge bes alamat ennek nufene ena huri tahir ko em jamek maneki rodage bes massen uje shedeme swadaki fatis namadu kon koggen iruwaran den indefa den kura sunne namadu kurima mi wanato duha namadu kurikama itura cheheneto duha namadu kuran adi mi namadu kurima umra umuge daruma sawab dibeneto den duha namadu waguta ilmari vidalawani iroruma fahuga den fanara visaka minuto iruga waguta kolage aganda kande magina waguta ke besno haron feringen den menduro waguta umaka gatan ei duha ga waguta ema fats namad kogen irwarande kazi korkoranot guruan ki onat misketu kanota ena namad koritanega mad kollang emmiha iroruma fahuga ha hindu kole kollafa namad korum enege me eden me duha namaduge niyen ena ekam goni nama namad korum ena duha namad ham kurikamaga beleveken dane shademe swadaki covid ge mihadatuga gaadorko jamaatuga namad kureveneto adane sho swama be fulave jawabu gadi ittan kolo e hajja umragwa ke hadis ga waridun asave shaysha kurfade mi hadistamadu jamaate ko irorande zikr kurainde mi darkot namade ko fikmu gaana meneka hajja ene hajja ka umrage furiham sawab dibenko den shay fa kurben hama e irorama fogaden mi duha namadu wagutu edima jehni hembima mi e wagutuga hama ene qur'an namadu ei hagetuga hama duha namadu ane shibin baz fatwa de bhane duha namadu edin salatul ishraq namadu spefun vidalwe embe derako kuri mahama ena yoti
بافور هم كف إجمانا كي ذكر كف أدي إفودر كت نماد كف أدي ضها نماد كف يترى ضها نماد كلا كأنه نجين إذا ركوا كوري مكاي أنا جنيه بضها نمادو دينهم حديث كبيان كرا في السواب الله يراد كوري هم ليبين فوري هم نية خالص كون دي كوانا سؤال كويدو كميهاد تكا جادور كو جماعة تكا نماد كوري وين تو آدمي جادور كو نماد كورو مسألة كي مهر أول من تريجا برا بودا يا بهيكتم بس تمشهور في مسألة أي مهارو ميكما كي دنيا كي قوم توغا ميكم مهن دماغه ميا غوليجن اكي مي علمورين مسألة توغا قوم توغا تبي وكي علمورين قوم توغا هوري فتوى كوميتي تكا ميهوريها بيفلنس مسألة فتوى نروبا فوري مسألة تدين أول ما هم قبول كورن مي مسألة كي مي قادر كوس نماد كورن مسألة كي مي إبس معنى كيمن اتفاق وإجماع مسألة نون إبس كلكا معنى كي نكروينه بني سي اتفاق مسألة نون كروينه بني سي اتفاق مسألة مسألة توغا المورين تريغا هم إكي وجهات خيال تفاتون إبور دين مي سيدا صريحة نسك واردو فامدين إبس فان مسألة كم وجام مسألة أوناني اجتهادي مسألة درجة كده بيفلون أي إجماع مسألة كم هيوا ورب واحد دكتور بس أستو إجماع نكن ده كود ده بدل مرن فتواتك إكي قوم تو إنه إم بما مي دين أقولنا بالالم مجهني أستوغا جماعتو كناماد كوراروغا كاري كا تيبون أي كو كيها درجة كمتو إجماع نكي كاري كا هون ميها جهجي كن هورون أي نمادو كي جماعة صحهم كي شرط تو نونيام واجب تو نونيام كاري جهجي كن تيبون أي إجزاتو أي سنة تو بس بيفعل كويدا لو فنّ كاري تيبون أي نماز جماعة صحهم كي شرط كم كان أدي أي واجب كم كاستم أون مولين إكون بيفعل كهم بيدا لو نوانه كن أفيه كرون إكينو كم أمسوركم بلا فيهم أي سنة كم بلا فهم أونه دين هم بيما سنة دو كلون إيه سوون نماذج صحانوانه سوابكن مبانه سنة كم كاوجيه إما أول من نبض مبدأني مي جادور كو سفدا كن نماذج كورا نكفي كم كوانا ما سيحي قطم نفدا وباي فتورك من داتن ديولكا إيه ضرورة هنگه بوي حالة بوي هم بدفدا حالة كا إكما كي نماذج صحاو ما قول فوري كم كانوا فنا أدي إكما كي من جماعة هذا كورمتك كمين يعني لا جماعة نوننا كم كانوا بليه كم جاي في حالة كا ضرورة نيا كورا منبر إكان دورك بهتون أي هودا كم بليه بيوم ميداني أو من سيقطة مقبول كورين دين مي وارا مهم كم عاجي تو أي ميباو تو مسألة تو قص مسألة أما أول مهم تام كورا ولا مي تسافر كله دين بينه بي أي ميها أول من مسألة ما تكوري ما تفانك كاسين كده دين ميكار مسألة تو معناه كي مي عام وباي مي منازل مي مسلمون كوري ما تيوفي وارا بورو إمين إيجتير أولنجي فوي مسألة مي إمين إيجتير أولنجي فوي مسألة غير أول من كوري ما تيجوتي ديجوتي إيجوتي كي أول من جادور كم مسكتوغا صف هذا جن جماعتوغا نماذ كورو أنا إيجوتي كي جادور كم صف نهدا أول من مسكت بندو كورو هكورا إيده رودن إبس سيتشين حج معناه كي إبس جماعة نهينغا هوريها نماذ جماعة بندو كوجن تيبون نونيامو جادور كم صف هذا مسكتوغا ميدنبي قلت نماذ كورو إترو choice إترو اختيارين أول من كأنه هنيك دكتور قلتو ديوه أدي ديفه إبسانه هم بدأ فيها එහෙම වීම දැන් අරමුණස් ෆාහකලෝ නුක්තය කි මිබාවතුගේ ආමු මස්ලහත අගොළු හොරි කංක ආමු මස්ලහත අගොළු හොරි කංකමුග ඉල්මුවරින් ඉතරේ ගෙගොමුග හියල් තෆාතු ඔය දාන වක්වකි අෆරාදුන් ඉතරේ ඒ ශක්කන්නේ ඒ ඔය දාන ඒ ඔන්නන් මස් ජේන එක මස්ලහත එන්නස් එකහල් මස්ලේග ඉඛතිලාෆ ඔතුමා එකුග එමස්ලාග බහුස් කුරේ දිරාසා කුරේ වාග දෙකේගෙන් ඒ කොම්මේ ගොමෙග්ගස් එබුරේ දීනි කංකමුග බලද්වරි ෆරාතේ هر أول من قوم وجام إسلامك من الشيء أكيد ميجا باردوري فرة هميما ميباوتوك قومك عام مصلحة تقولون هوري ديني ميباوتوك مسألة مي إسلامك من الشيء مسألة وكي قوتك إنجي بيما أي قومك مسألة توك عمل كورون دانجه نقولكم بلون أي مجتمعوك همجهم ونانا قوتك أي أول من مثالك الدين بالما هنگا دنيا جادور كون نماذ كرو مسألة مية كي هم إيكن ديه راجع كنو ميبر ما بدرت مجتمع تو ميبر ما مات تنتنوغا
e gaadur ko safta de namaz kure mundan ehma ek zaat balafi am gaadur ko safada namaz kurun ei namaz sahhanuwan eke ehm bunani jaagenne dekam awonum dannawalam beenu minuktaga evves mujtamaegga gaadur ko safhedun hudda devem waani e mujtamaegga aamuko dirulumugo wattafaali gaadur ko onnanya ei awonum dannawa hake misala kalgon men magumati ge algon men bazar to ge algon school to ge office to ge huriyatene huluwa huriyatene algon men emmen gagoli wegen mihen ulefa den miskiten arafa durugati benje wattafaali ki ei rangol wattafaali enno emane ki zaruratu muli mujtamauga effective onnanya miskitugas ekan effective awtun ei masenu ne ema ekachki kan ege zatuga oti mihenne waki mujtamaeg ekan kurakam je mujtamauga onnan jehene gadurukan aam ijtimai diri ulumuga wes ade alwa migresteni Dheeny Suvaalai Javaabu program ade mi program galgom me balani tiebe frung hipulgo ufede Dheeny ekeki suwal to jawab genesteveto ehenkam algom tiebe fruna hami program go bayarwem go fursat meni hulwalafa haten no den hateren ashen eke mi number tiebe frung ham sms korabani suwal liuma fawga ero algom irad korwe algom ne suwal ta libemunda tartiba kon tiebe frung ge suwal ta jawab genesteveto masekke qurana mi getur ham tiebe frun algom na guluwa algom na ki bayar weda gan dewa Dheeny ilmu rena waaka dakka kamen olum filwalam beenu fulwa kam go wandi nam e fursat se boy nanjesse uma fawga ham sms korabani haten no den hateren ashen eke mi number irad korwe ero algom gula tiebe frun e fursat wes arwana ade algom ham mi denne hen tiebe frun ge suwal tak ham jawab genesteveto mi balani mi ha hisaban ayru galgom mi ummid kurani suwal fano be frun algom mi genestim jawab takun ham olum filum beenu fulu kantatta olum filwa devijjekama adaron ham takrar ko he program to isfaha kolla fada mihen algom men sms zariyan anna suwala ka algom men jawab de iruga fahari gam tiebe fulum saaf koram beenu fulu akamen emme furi ham saaf wada nugam faana hen kam go wanama ham adun takrar ko ham suwal liwa fonwal deva hasagote game olum erikame bayan kol deva irad kor algom ham takrar ko ves tiebe fulum suwal tak jawab kenesten shadem suwalaki fitur zakat dakairu mamma noni bappa getibi huriha kudim waki mamma noni bappa zakat dakkan jeheneto takka dekki daneto den suwal dakkan jehuma dekki danete dechenge den dakkan jehe balaka oni na dakkan me jehene tima harad koran jehe mihun faratun tima dakkan me jehene den dekki dane he ek masalan ei me zakatu ko deve echke enikamiten libiganda echen me libiganda echen iturumaki e ham emme devigen waga e malgon men mujtama fenna kamen e bay aila tak bay member onot bay aila tak takrar ka kemis me honna mate dekegen dio zakat dekegen dio e ham arangalo ka masala kamen no e ki e devigen wa kamen gas denne vedan namas wajib bay no e ki shana ke samatan kole dio kon suwade me ti alona ham suwade ko tanawada nagento masekkatu ga mahalu ga olenikon kulliyaka dimawe accident ka koma ga awwa doctor beraddan irshad dinumun kuligen ailage tanawskan netigen aamunge ehiyaiku enayan ehiwan fasa hodi adi efasa e aila hawalu kuri fahun balimiha miduniya dukofa diyai suwalaki balimiha ge furana salame kuran rajyen beraddan hodi fasa ena maruvitana e fasaan enaga aila mihun skulaka beenumwa taketi TV aircon mikal ecche school sodaga kurumu miha evve sawabe libene toy e mayita edatto ek boda yusma mi mayita ge matin sodaga kurumu mayita ege sawabe libene kamak ammukon ummatuga ilmurin fatwa debba afune bay bekalon eburi mayita sodagatuga sawaben libeni ena ekam wasiy ko fautiya enuniya me ena darin esodaga kurikam gawana me manaki member fang matin darin kura sodagatu ke sawab member fan libena kama bay bekolon tankul vidala fore ko ammukon ummatuga fatwa dai mashhur fawa ra'yaki sodagatu ke saw mayituna faida qur'an kama em ti suwaluga me niyawi befulaga matin emihun e fasa sodaga ku fikam gawana allah rad kurwi hama enege sawab libena sham mayitaga wa keben faha ko mi sham demme suwalaki hamasnuwa tuttu kudinna fitur zakat dakkan jehenato mihen midennevi tuttu kujja aki adi kirubo kujjaka wati fitur dakkan jeheni e geega kaayච්චකුම් wati mikam gonna gotaki ko bato
fitru zakat dakkan jehne komme rodum ho rod hife mi hun farata konanno e faharege bali wegen e fahar e har rodno hife mi ka sudan me ene fahar rod hifma keva kechi ke bunawani ches nonna kanne den te swalagate den hamma ho kujja ega hama me ere vihadari kujja wese tere shamil wegen dane ema hamma ho kujja wese tere shamil wegen dane kujja faratu sama zakat dakkan jehne shada men swalaki damu namaduga rukuga sajidaga attahiyatuga adi vituriga gunutuga digukon kiyun kommehen jeheto me attahiyatu den kochige gunuta attahiyata ruku sajida attahiyatu den vituriga gunutuga digu kya kanu jehene e mihik meharu namaduga e bardo fe member kyuni mehsam fude sajidaga seram timfar subhan rabbil ala kima hisam fuden adi far kis namaz sahawan de ena beenu mani misaga diuko onna kineru sajida onna duwa koram je enege bengum sajid diu korum ikhtiyar khaso ke ene ekadi namaz kura ko je faatu ko timi hunna bada kan no jehene emema e kommen digu kura kan no jehene ene den ekam ko ene huddawane sajida ga sama diu ko duwa korum adi fahotte yatu ke sena duwa korum beenu jaham gi diu ko duwa korum de furtumat yate ki ವಾರದಫಾ ವಕಿ ಇಬಾರತ್ ಎದ್ದತ್ತು ಇತುರು ದುಆಯಂ ಯಕುನ ಓ ಎಹಮ ಫರ್ತಮತ್ತೆ ಯಾತಮ ಇನ್ನಾನ ಎವರ එකම ෆහොත්ත යතුග මේ ඉබ්‍රාහිම් සෝලා කියාෆ දෙගොන වගුතුග හම ඒ වාරි දුආතොග ඉතුරුම සේන දුආයබ කරේ දෙන් තිතාංග ආවොන හම එච්ච දනවා බෙරු ගුණුත් මස්සයක් නේද ගුණුත් මස්සයක දෙන් වර එක් ගොග්ගත මිහරකස් වාහක දෙකම දමස්සලේ බයිබේ කොල එබුර විදාල ෆ ගුණුතුග නබි අස්සම් ෆරාපුන විතුරියක කිව වාරදෆාවා ගුණුත ආවොන මේ කියා ගුණුත යල්ලාහ් මහදිනි ෆිමන් හදේතු ආෆිනි ෆිමන් ආෆත් mi duaga e wardu fa minbar war ituran ebbes duaya nukiyene kos bebbe fulun ebur vidala dekonko mi Sheikh Usaimi rahimahullah masalaga sual kram vidala foni Nabi sallallahu alaihi wasallam e daskodde vidua ebe e awon hodawne Hasan gifan on Hussein gifan egiteren bekalaku ekay fan arehuga sual me kurabani mi gunu vituri gunutu ga kiyuma timon kale fan dua e daskodde dua e دعاء اجمع ارمي كان نكره دعاء دسكد دباش ايما دعاء دسكد دباره كيف دنيما دعاء كيف دسكد دبي شيخ حسين ميدالوني اين بده كود اي دعاء එකනි නූන්කන් එක කියන්නේ එග්මානේ කි දුආ එකනි කියස් අදි ඒ දුආයන් ඉතුරු දුආ තම් අමිල්ලා හේතුන් ඉතුරු කුරියස් අදි ගෞමුගේ حالتا මුස්ලිමුගේ حالتا ගුලින් අදි ඒ දුආ ඉතුරු කුරියස් ඒ හුද්දකම එක එග්මානේ හුද්දකම එක den e wajibennu komme ituru kura da awol memedeni bay befulun miga e befulun den bisaga ituru kurun huddanu wakama dek wada e ituru duayen egitire lafiya ituru duayen egedefiya den ho warbod maslekan eti hada e bidoyekan hada e mihek faatu ga namaz nukura arkon miskidu ga jawabu ko talafula hisab sebade ngedo awona danwalan kiyani miskidu ga jawabu ko talafula heduma kiyama emmen ittifaqun huddakame nune ei nenno to ambi e daraje kankan nuwana genda kare den हम या कावंड दन्नवालन इमामुन गतुग नमाज कोरा बेफुलुन दुआ कोरमुगे स्वरबोड विस्नादबन जेहे अस्तुग फहतुगा तिब्बे बेफुलुनगे हालत एनोंत एकी हाजतुग बेफुलुन मे तिब्बनि देन बेफुलुन वरद देव को दुआ कोरबे मेकल फहतुग तिब्बा बेफुलुन हम तकलीफक एकंगे बेतिमावे दुआ की वरबोड खुशु एत्तरिवेගෙන් හිතුගේ වරබොඩ ශෞගකායක කුරගොන්න එච්ච දැන් ඒන මිසාලක ඉමාමිහ දුවා කුරා දිගුගේ අම්මච්චනගේ අංගර ෆූහි කොංගර කුඹයි මේ හුට්ටාදානි මිහා හිසාව දෙවකුරීම ඒ අස්තු මස්සලේ එම්බිම අදි ඒ අදි ඉතුරු මිසාලක එච්චෙන් එන ලියස් අදි නුලියස් ලාකමුගාවිස් මිදෙන්නවි සුන්නතුක වාරිද ඉබාරත්තන් අදි හැම ඒගොත ඒ එකශීගෙන් නුවා වර මාපොඩ දිගුකුරුන් ඒ හැම රංගලෙන්නෝ ජමාතුක නමාත් කුරා නේද ෂාදෙම සුවාලකි මි අවුන්ඩ අඩුවුණු ගොතුක බය වැක්සින් ග ඕරුගේ ලේ හොන්න බයින් අලාෆ හොන්න කම මිෆද වැක්සින් ජහාෆිනම ඒ හෂිකඬුග හොන්නහා දුවහක කුරවේ අලුකන් ගබූල් කුරවේ නතෝ අවුල් කන්නේ ති ඕරුගේ අලා හොන්නක මෙදින් තික මිකා කංකම ගවරගේ ෆාර මේ ගිනෆාර එච්චීගේ සහනු සහකම කෂවරන වෙබාන දෙන් ඒ කාල කංකම ගහ බොඩස්සව දියුන් එහා රගල නොකන්නේ ගවගතකි මීකා කංකම අවුමඩ ගහ බොඩක ඒ කෂවරන වෙබාන දෙකම සිජීතේ කියාන වේෆුල දෙකම සුවාලුතියති නමාදුගේ වාහක දොත්තෝ අලුකම් දොත්තෝ ඒකනෙ එබ්බ ශක්
alokon gabul kuran de evve shakken ne ena kuran namada enage adi ekhayechen huttas midennei ena kuran namada enai farodiya qur'an kiyama en evves kamaka asra no kuran ei ena me midiyei kiyen ena urmas kahakannun urmas bokonnun ege leboko besnun ena midiyei anen hen badindakka tirumattaka ja injection ja tenga debuna chege hurikament ekkama se engekama besnun den ehma awanda gabo kurotuga e kahakantaka eha bodam midennei ma boda ege tere fina kiya den e komme kamegge sunnane e baawtuge echi yam kiya misal alumen adi tichi bhatta algon men fiharak kommedu ganegen me kaabota kiccha behegotum bahade kisora ginechi hunnane kiya ehno to kiya baare echi hunna dehema anek kolomdar me duniyega islam ummen anen hem bala fiyam e ekar evves sualen no ufadda dot duniya kuriya islamic omega sam anen hem bala fiyam me kurewom medeni den evoruge dirasa mun evoruge masale kan eti vejji jahama gamus sama emmen ekamaka ebben no baane dot den algon men heogotu ummid kogen tibu anen hem barangali den e farage se kala shakkoto tere banu eha dangale no ngedo shade me suada ki mi gaattimage mihunge geega huri rukakun adi gahakun undagu wati e gas nuni e ruk kandalam bunima bayfar deailage gulun kendi zuwabaka hisaban e bade mihadatuga amal kuram vi gotaki ko batoy ad de faha korve den bayfar dimawa masa den teke de mehar maalega dimawa masa ta kanno den ezama mehar maale medeni fahana ala gosa nawsra aitere mehar dimawa kantatte kete den teke muhima kamake alagon men gahakon lebe ondagula aile goluma midet alagon ala kiyalema edet compare kolle alagon mar fasihan masala hal koran e gahakon adi february kam gaves adi kuni kahan jehon kam gaves taklifa kam ga vedana kawal koran namas ekam go sabun me ebuna gotokono tekama ekan koran olongo sabun de ala de madu rolveri kam fedi ararambe jawab kurun eki alagon me gotoka bes ko gemana kante kenno e gahon alibe undugola war ma muhimma aila de madu gona golun tarakka ter kurun golun dadde me hettun e me golun dadde me tomataka mifada koda gurbani velon eki evs kahala masala enno ham evs kame besnu aile golun de me tomataka ma muhimma kamen em aile golun ei muhimma kame kamuga dekige mase kofi kam goni namati eki masala enno ko na shawmen me aram belun tereka gulifawati am ham ko da ta assalamu alaikum wa alaikum salam me kombe vleto ahmad almenna ke sheikh samir adi sheikh azmat ne ingeta ko bato suwala ki kon comment saaf kala ben ane admer an suwala ki ke me fashion sere mi der odama pettige san me ane damna ma kuram men na mille ingeta den an ke hatim kuram mi kiyawani hatim kuram kiyawayra mi mushaf balage mi kiyawani den mi gota fenner ko bay far miskitun fon limonema bay be kurunga ba hati gota katikan okre wena kama den mi kan mi gota kure vidane ta den sual dan sual ki mi har vituri ko mi kora dua mi vituri namada e fahra ko to salandin ma pahoge kan kure vidane to ede sual detto ada de ben sual de mer atya man ko mi ne timbe kan to mi kurata mi barata den dua ya den pange bade dua de mi emme fahun anna dua misal ka bay par no kiani mi salande pare bade imami den eti kiyum mi har wajib etto e no niyam mi fahan inna dua alone tasaful dan komen adamo derat kraw ma hame sual to jawab kenste ngeto ada ke shukriya ngeto she sual to fati peccha ma go she phatto mer pratham suale ke gotuga mi namadu mi damanamada amille korwa iruga musso balage kura ade denge musso balage no ta mizamano wajia phone mobile smartphone na gagan korun eke masala nonkama de me kabul korwen elveringe fatwataka adi ashabe kalong bebe fulonge amal fulotaka balar ei korvidane kam e weskal masala nonkama irad korviya shadengin sualaka evidalu mi kunutu mi attahiya salandir ma fahuga kidane to admi musabbelu masagama awon adi shewge bambaka itu awon itu kolla mi musaffe badan kiyo bure awamdane mai balankiyo masale ki shevidalu nge hajeten wajja manen sunna ma to balankiyo e bori bayen be kolum fara pum baru dos dekam ko e namadu ga ituru harakat ke vihas pod nanna kala gotaka hatim hifan ena amalata bettu waram muhim den warab bodu hatime gengule kom wajja warab bodan eya e nahama oludan jehene ruku kurar kumstak baba nuniya ura nuniya sajid jahar em ever bodak e
ෆසේ වානේ මිසාලක මේ ෆෝන් එක කාලෙච්ච බල්ලන් කිවන්නේ ඒ කියවයි දාලා මිසා ජීබල්ලීම දෙන් හම දෙන් හුරි හර රුකුන්තක වර ෆසේ අදා කරවෙන දෙන් හම නම් කොම්ෆාරසම නංගවා මිසා කිවන්නේ දැන් අවම දෙන්නේ විහාවස් බොඩක නමාදුගේ ආම් හරකෑත්තක ඉතුරු හරකෑත්තක නාන්න කාල ගොතක එක කුරේත වරබොඩ බල්ලවන් ජෙහෙනේ සජිද කුර්මා රුකු කුර්මා ඒ මේ රුකුන්ත ෆුරියම කුරු දැන් කොන්සෝල්ට් දැන් මේ විතරී ගුණොදත ගුණොත කි නමාව තෙරේක කියාච්ච නමාව තෙරේ කියාච්ච ගුණොත කි එහෙම ගුණොත ගොතුක කියාච්ච කියවන්නේ නමාදුගේ එතෙරේක දැන් ඒක මස්සලයක වණි මිසාලක දිගුවුන්කම ගවෙජ්ජියා අනේ කුරුකොන් එබෙන් ආගමනහම ගුණොත ෆුද්දාලෙන් එන්නොන්ත එහෙම ඒ සාම්ෆරෙන් ගුණොත ගොතුක වාරදෝෆාවා දුආයෙන් හම විදාලෝෆ දැන් ඒන මිසාලක නමාදු නිම්මා ෆේන බේනුවනි කමක එදි දුආ කරා එහෙම ජම එදෙන් ඒ බේනුවා කමක දුආ කරයි දාන එනග අමිල්ල බහුම්බස් දේකෝකු නමාදුගා ගුණොතුගේ බයිගේ ගොතුගා එබෑ ෆහුන් නමාදුක නිම්මාහ මිකියනි ගුණොතුගේ බාකි එබ්බයි නුනිය නමාදුගා කරොංගුරි දුආත ගේ අනෙබ්බයි මිකියනි ඒගොත කරු නගලනවා අදි දායිමික කොම්ෆාරුක් සලාන් දීෆා කි ખાસ දුආයෙන් කියන් ඉනුම් බස් ඒ රංගල ගොතේ දෙකම ඒන මිසාලක නමාදුම් බේරුගා දුආය කරම් බේනුම් වි එනක හාජතෙන් ඔතිය විජ මේන දුආ දෙන්නේ වෙන සලාන් දිනු ෆෝකස් එකම ගුණුතුක මානක හිමනේ දුආ වෙජ්ජම් ඒ විදාලවානි නමාදු එතරේ තෆෞසාද ගොතක යත්තහියත් මේ තිම්බේක බෙහෙ ෆොරිහම නුකර වෙන්නේ සලාන් දීෆියම් අමල් කුරාන ගොත නගල දැන් අතහියත් ගොමට්ටක දැන් අතහියත් කුරි බය දැන් ඉබ්‍රාහීම සල්ලල්ලාහු එබ ආද අසක ෆහොතේත බලකවණි නම ඉබ්‍රාහීම සල්ලල්ලාහු ඒක දැන් අතහියත් ග ෂර්තක තරේ ගෙල්මරින් එබහිමනෝවා දැන් මෙයන්නනේ හතරකම කොන් රක්කාතරකන් එදි දන්නවා දුආයක බෑන් එබ ආද දැන් ඒක ඒ දැන් දුආය ගොතුක අන්න බෑන් ඒ දැන් එබ ආද නුකුණුකම ගාවස් හම මස්සලන නමස් දැන් බයි එල්මරින් එබ හොරි මේ ෆෝකස් බයි එල්මරින් ඒ මස්සලාගස් කන්තත කොම සරක්කාතරකන් එදුන් ඒ ෆහොතේත කොමස් කිව්වන් ජෙහෙනේ කම විදාල බයි එල්මරින් එබ හොරි එම එබාදී දෝවිකම ගාවස් අද නොකේනස් ඉමාම සදාන්දින් කම ගාවස් අදි තිමාවස් තංකලවස් කොල්ලොන් ගොතු සදාන්දින් කම ගාවස් ඉරල් කරවේ කේ මසල්ලනු අද එබා එදුවා තෆරි හම නොකෝ සදාන්දින් කම ගාවස් නා ශාලම ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාදා ඔය වඩා ජෙහිවාති හම දෙව ෆුල්මස් වඩා ගම බේන තෙර මාලුමාත් තක තිය දෙවි වර පොඩ ශුකලා අයත් आदे दीनी सुवाल जवाब प्रोग्राम आदमी प्रोग्राम की मी प्रोग्राम गालगो में मी बदलनी तियबे फ्लोंग के सवाल तक जवाब गेनेस्ते वे तो तियबे फ्लोंग आगो में ना फोनो वा सवाल तंग इराद करे वे आगो में हम आगो में न लिबे तरतीब को जवाब गेनेस्ते वे तो आगो मासे के मी कुरानी और उम्मीद कुरानी मिया दो आगो में न मी गेनेस्ते उन जवाब तक की तियबे फ्लोंग न हम ओलम फिलों बेनो फ्लो कांत तंग ओलम फिलागन तिय जवाब तक कमा आदे आलो हम कुरे में फाहा को दिफादांग आगो में न हम मिया दो के प्रोग्राम को बाय सवाल तंग बहुरी तियबे फ्लोंग फोनो वा हम वागो तो नियम की जवाब नो देवी इराद करे मादबाग प्रोग्राम गालगो में सवाल तो जवाब गणस्ते ना कोरियन होरी प्रोग्राम तो तेरे इराद करे व्यते बेफ्लोंगे होरी हा सवाल का जवाब गणस्ते वे तो मसके कुरम गिंदाना इराद करे मादबाग प्रोग्राम आके बतल कलम को मीदुगा प्रोग्राम अलगो निमाला वकीलाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू